Yang ini double zip wristlet yang paling tahan lasak. Jadi saya explain kenapa. So ni dia pakai Saffiano leather with Pimong logo, gold hardware. Ni belah belakang dia. Wrist strap pakai leather, boleh detach tau. Untuk ni disebabkan ia ialah wristlet, tak ada crossbody strap. Ada dual zipper dekat sini. Ni belah dalam dia. 7 card slot, 1 ID window, ada compartment here and here. Kenapa saya tertahan? Sebab dalam pun pakai Saffiano leather. Memang tahan setahan-tahannya. Ni ada tempat letak phone. Yang ni boleh fit up to iPhone Pro Max tanpa perlu buka phone case. Kalau phone lain Aisyah tak pasti tau, sebab Aisyah tak ada phone lain. Ni kalau Aisyah masukkan. Lepas tu Aisyah snapkan dia. Saat ni Aisyah tak pernah masukkan, so dia ketat sikit lah ya. Lepas tu Aisyah snapkan dia. Lepas tu Aisyah boleh tutupkan macam ni. So for this one, sementara stok masih ada RM299 sebelum voucher. Anda jangan risau, kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.